Wakarya? Hah? Hah? Abakarya. Abakarya. Apa? Yero abakarya. Yero ibu-ibu yang abakarya di? Yero abakarya. Napi parkir otoku perhatikan. Napi parkir otoku papa ni kolego-lego. Iya papa. Hei nasa karena asa pacaran wajar tulis cukup. Apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, yang saya hormati dan saya muliakan Ibu Kepala Sekolah SDN 65 Lepang, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo. Yang saya hormati dan saya muliakan guru-guru yang saya hormati dan saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku semuanya yang insya Allah kita semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas hadirat ilahi Rabbi, karena dengan limpahan rahmatnya sehingga kita hadir di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya, segala amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan semua kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga anak-anak kita yang menuntut ilmu di sekolah ini, Allah jadikan anak-anak yang soleh solehah, amin ya rabbal alamin, berguna pada agama, bangsa dan negara. Dan semoga semua para pembina, bapak, ibu guru diberikan kekuatan oleh Allah, kekuatan lahir dan batin, kesehatan, rezeki yang melimpah oleh Allah, sehingga senantiasa apa yang mereka lakukan di dalam sekolah ini, apa yang mereka ajarkan, semuanya insya Allah akan menjadi amal jariah, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menjadi teladan bagi kita semua, sehingga kita akan selamat di dunia dan di akhirat kelak nantinya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah Pak, Ibu, mak barakai waselek turuh puseta tafandrengi anata tongkosoki wi anata nagalyangi fakea tavinungi irita nih tanra-tanrang baraka kena yero turu puseta walau sampai dale halalata
tafandring wija-wijata tongkosokan ita kamajarang ko sikolewe sukuru maraja nih pak engka nih tandra-tandra asalamakengi anyam-nyamangi rilino lebih-lebih baristori mondin opung Allah Ta'ala tegiro tuju wattunna onna parate sholat subuh alena ro wija-wijata. Irita bawang anak-anak pak maperate makuro papada ni iseding aja na wijata pak ini na lagi guru pak iya puramoto mancaji guru sekian tahun bab bawang itu anak guru ta aku masigi naliwa rioran nuta aja na lagi na bang malebi bawa carana mapake-pake naliwa tebati sukuruta ya ridi gurewe napiro guru apalagi ya ridi tomatwewe ro wijata makwewe pak to sukuru padahal kutuloma pikiri tanya sekolah agama sekolah dasar negeri tapi carana pembinaannya alhamdulillah lo ni pada pesantrennya magi napa kuro mak barakai jadi di tomatuan nana nomor siddi toli tawa boleh kuatak kaleta ia sengi tu hilmang nyamakini nawa toli manyama ya ropa penadingnya patuntu padi sengang anak-anak eko sekolah pak iya robale ale malabina nabita watunna riolo romai melona ivam meraja pamula-mulang ili seriwi ati malabina nabita iya naritu hilmang aga yasa hilmang nyamak kinin nawa ye metor bunga-bunga ili sekang ya ati malabina nabita ko Jibril ko tutujunna italae maku kwewe yawana jompi ulawangi falawangan na batu masale kwewe nasalabaja sanga diewe pak ya laki dalle nanya toto idi togi ha ye togi anata ibaja sanga diewe ana apota na lo tana marajewe asal tami korolana batu masale kwewe pasti tetik we matana nasaba aku memeto tu monro bunga-bunga ini seriati malabina nabita ko Jibril ya senge hilmang nyamak kini nawa asal engka to tama kurufa tama ki kurma sampaja sunna nade gaga tetti we matana misan natame corona de na tetti we matana au matojo ati tongan ni jatuh bangsana ya nanatai pasti ba guru ngeko guru agamana maku kwewe ba dene wadiki macava ananae sesa yiriolo idi romai makadaki bawang asu iladangi ni timue maka ki bawa ya tutai aja ni wataru engka ona baca puranna aja ni wataru pak na limbame na nae bahaya pak mega lana icalaki pak dewa bunga-bunga pak icalaki kotanya pala bakaluku aju colok ya tu buri sila icalangaki awalagi ku makara to nyasu iladangi timue maku kue sesa anak-anak silas solaswani aco mangirun apa kuro tu anak padahal yero aga idi waktu tarome masih kola ko mandriki pasti si tawa-tawaiki ko battelame yalli misanna ko sikole si tawa-tawaiki mandreki indomi riolo romai indomi merek sakura karopo jantang si tawa-tawaiki maku kwewe de magna sabairo lenyak ni napi ko pendidikan
kewarganegaraan, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan PPKR yo loromai iko yo loku fa PMP ko ya PPKN iba guru ngamana koro saling menghormati, saling menghargai, gotong royong. Ba guru ngamana maku kue sesa aja na gotong royong, aja na naga iro tak sekeruman ya aga na padaki padalena na aga palagi ro bangsa na makadahasu ko may maga la haula wala quwata illa billah. Jadi baja sanga dewe pak iye ko angka anata ko lalanna yesi ko lewe iya ajara iko gurunna iga lecce iko gurunna gara-gara warekada ampe-ampe na maja taru pak tanya mengi pak pena dita pasti kole anata iya ajara ko gurunna idi matu baja sanga de dupai paling tidak de tu nakada ko makasingi pak batena mak barekada wija-wijata de tu nakada niga anak guru ya ro tapa makadam itu niga anak iro tegi monro boleh abarakakan ero abarakakan na boleh ko ba disengenge nomor 2 ili sekengi ati malabina nabita iya naritu ilmu sabali famirajo pa disengeng loy menre raja malemak dengan ilmu loy lolongan lino dengan ilmu loy lolongan akhirat dengan ilmu oke titan itu iya si kolebe bae bayangkan mulai dari nol kosong tama kue nisan itu 1 2 iya maku kue babu aja nagaga tulis susah bapena dina mapa sekolah maka da mega je baka maja taruh nih bu asal angka ba disangan na ananai dena kasiasi iri di riolo rome koto mak bilang adidi mi pake adidi pacueki adidi lo sekolah riolo romai adidi fuale mo bai pake tapi maku kue hebat nih maku kue iya rok bangsane rok koto maguru agama iya miti goncing-goncingnya kertas napa yang tempelekan alifu ba ta napa kina pak guru tak maku kue nyaman nana jadi robu dengan ilmu dena kasih asi tu wijata bu taro nisangi makada si anraka sampaja subuh karona ro pure masam pajang aga sanaro betuna sebelum sujud terakhir ikunui ite na baha baraka na ba disangangi de tu na cule-cule magai na saba angke tepat na talumeng ilisa kangati malabira na bita watuna meli ba meraja agaro hilmanya makinin nawa nomor 2 ilmu nomor 3 tepat kaya nanae bene dena matappo maka dena wadi kitu macule-cule madosa kitu koto macule-cule masam paja pasti macule-cule ni yona de tu nape anak-anak apalagi ko malopo ni napi tu ya ro idi to matuai ye ko jokai anak-anak masigi aja tu si na idi liwa segata apa angkatonga pak to matua la haula wala quwata illa billah marun-run rumana jombe na sujadang tanda gara-gara suju tapi gara-gara ya bempungan anak-anak memang pak dewa bunga-bunga pak bu angkatongan degaco ya roaga ko magisan na ko matengani masam pajato kaya ro anak-anak itu adampai ka itu pak aku sangan na pungala taala yaitu ka biasa ka tomato tahu tu pace anak naga bicu mo pak itu aku sangan na pungala taala yero anak-anak de itu nang katoruntu joka koyolona pu imang palinga ko sida pei babana ko de na maju cedde alena sisa suju ni de betul suju yarga sisa soroi
palinga yare galari bili mondri na palisu tu be makoron-ron aku asana hung Allah Ta'ala. Itu si di macuani ha adam pengi ka aja kagak tersinggung. Adam pengi ka macuani matangahi masam pajang. Kayeru puriator maka dayari di na saf aku ki monroa. Jayeru na macule-cule gi korimon di siruka-ruka gi yebe angka ye tahu he dewi seduaga teluga Allah wala duaga teluga boleh wala mengaku deba na lepat bereselang assalamualaikum warahmatullah tapagili ni to gaja anak-anak yebe to masam pajang aga to di siruka-ruka manu mapaku berarti selama masam pajak ko yeme to biro anak mondri to limuna wanawai la sai koloi vole itani iye la sai kolo vole namo masam pajak macam itu abe contoh berarti demo husu mau ko anak abaya dewa ngomong apa abu ya denang kau nawa ya rana naik mau pada hasil denang ka baca tamat to ya ri baca kai risengi misane robat tongana merti la haula wala quwata illa billah la sekolo boleh ita matu pura si mapa koro itai wasan ni salah sai masalah kamas pura ni masam pajak agasana masam pajak bak dia jadi mesuni masigi wasan ni salah saya masalah mano komo be kore saligo mari na sangkana ye de na baja to lampar bajeni joka masigi mapa ke ola ace bawal na sambomu de na kada joka masigi apa ko habe la sai he dewa bunga habe Ebo, mana ka jambo naga sila mo facho cuy. Mana mo je ko de napis saya nana maga ko mapisang si salah si ko. Si akade si ko maka da basam pajak maga ko nakade ko basam pajak bawa mi mapa ko ini na mo to siri Macu mana contoh. Abe ebo ni kalau lise kiaro masigi ekotan ya anak-anak na wattuna sama nana bita biasa mana na rampe ulama tayer ya robale wattuna sama nana bita engka anak arak badui na teme dindin na masigi macai jamaah kada jamaah gasai teme dindin na masigi macari gasai kada na bita aja mu gasai matengang ite memugasai nalari natalat temena ne bura ko jama-jama mappe pacing ebo awe syukur ki buko jokene ronana elfa di pengurus masjid anak-anak elo masjid paling tidak dewa matanda tuh Pak asal angka masigi mega anak makasingi pengurusu ena jamaah ko tu tapi asal angka masigi namolomi madap pe anak cato berarti angka macang aku tu ibu itu aku sangat nabung Allah Ta'ala karo sibuk mato si bakali ilala ke matoki ini komanya karo macule mati ilala anak-anak iya itu nama aja ye ko bangsa aku si lalu nama sigi para lu itu mulanca komur para lu bape ni celeng ama sigi contoh mariolada mana ye lo kai bape celeng ama sigi ibu ada ampengi ka maraja agar kita ni to pura ya robo itai ya sange katepe ya sange pak disenge nyamakini nawa abaraka kena ya ro pak disenge nyamakini nawa tepe
paling tidak buko hure masam pajang anatta, paling tidak nella doa ngeki buti ke buti. Tappadega kan apa barela doa sagadinna Rabbi gafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Sogi talanggalanggan ibu. Nah salah satu anak yang soleh soleha adalah mendoakan orang tuanya. Namun dengan liga koto fortuner paling tidak kubure mas sempajar neru padong silapan. Neru mana sama kadatan sekolah. Alhamdulillah. Pokoknya masuk mengalada ya wan ni. Dia buat bunga-bunga. Ni susah batu ni. Anak-anak tampil mana. Namun dia nak kena dincom mana tu. Ya alhamdulillah. Macila mana. Beda nama beda mana. Kemana ni boleh arak tak kapu. Ya alhamdulillah. Memang. Arab Badui macam kau tu. Ibu, alhamdulillah. Maka dah kawasanya ibtidaiyah. Wih, sekolah negeri pada. Ibu kepala sekolah, bagus. Alhamdulillah. Tapi dia jenrul lepas karyolo pada riolo dia pato jaji di Belawa memang sudah terkenal. Pawe ngarapa waktu ko anak-anak madari ko pertengahan Ramadan ni mbura ya ro nana karo mangoto tareki lo matarawi kue we ngaralada ati kilo tang ta mana macerama iya kubelawa ya alhamdulillah jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa sih kalau lalu kibu? Kui galece anata ya ceri anata aja tamacai aja talabur iko polisi. Aja. Geso iko tuilaleng. To baka. Jamaah geso. Padeni lampu na pede borang. Jamaah ya. Tarmatoy yang pati nya jamaah yang rahmat we kasih ku acara makan ame gambar kalenya de bisa batenu paket ya rotaku ro dewa mau be ri di acara me dewa de kima bicara sia-sia pak mage bahaya mana yolo mana kota masuru ga idi angkan iko neraka ya cifirenge dewa mau ngomong aju cewek ka matong-matong ka jamaah ibu ittaqullaha haqqa tuqati. Bertakwa. Ibego anu yang perintangi pung Allah Ta'ala. Ini anu yang pesangkangi pung Allah Ta'ala. Magi nawat dipairis sayaro. Tegi tujuan nawat diririsat dengan ilmu. Wat dinisang anai. Oh ye majae madeceng. Ibu. Yang peti angkana dasar agamana. Baja sangat diewe. Yeon nae mapraktes sampai subuh. Nalari lese misalnya maki budose misalnya pasti yang kebarengaranna maka doi dia nawat DJ Vigo ye madosa ki ye astagfirullah totoba taro kong kava ada dasarna mo cedek mua apa kode sisa gaga bu pada salama malulu ye narona kuya se waktu tanah pandre punna boleh dewi sengini ga sanar pamakara bamau na koroyolona andrewe ofuang wala ifa pdc de ga pak gangkan apa bele boleh abala la sala saewe de sakadani ga sanerona punna boleh koroyase wakarya Abakarya apa yero abakar ibu-ibu ya abakarya di yero abakarya napi parkir otoku perhatikan napi parkir otoku papa ni kolego-lego iya papa
Hei nasa karena asa pacaran wajar tulis cukup. Apa tikulalang ko inar na non repapata. Memang menre na yase. Wah napa ka menre urate babang wah cakap apa. Maka da menna. Itu pak silangan metodo asal makasingi muku dewa bunga-bunga makasingi mu na boleh makasito muku. Dewa bunga-bunga Deba na makasiran na tudaku masutenge. Tikulalang tomalabo ye. Wengarang. Ang katubasan na guruta sanusi baco makada tuanay laloy andre to hulemu yari ga inunga. Luar biasa tu baraka kana. Tapawe ngarato yero makada na bitta pura dibaca referensinya asala angka bola to malabo niakang mandre yero agagaewe ro fatwana ro niakang malafa burak kawatak kalimo unia kemeto paling tidak fa burapat di hati. Iya apa macombo pun na boleh. Iya apa asalan kato combo dena ma di hati itu. Iya dena baca cereng. Iya. Hei ada semua doko loro mak. Oh kerja mereka masa saja. Emang. Ya sange madoko hura macombo. Napa kepe. Ya tiasa madoko ini mapa kometomi simula jaji. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah. Karo bangsa namanya ro. Hilman na boleh ya ro bunda boleh. Hilman siang katoy ba disangana siang katoy tepat na karo. Hah? Makai? Pokoknya thank you very much. Ibu, setelah itu alena ronaro wijana valero ronaro ibu matenganga mak baca doa pangkau na ibu kada kasih telela doangan wijaya jadi matengangi wala doangan aduh sana nagaro tapa makadai ninggang ngari kasenero na bapak na padang maka dah boleh pega ustaz tikulala makurat tepa ya tahu jangan mana aku baca rama masih ingat tuh peka boleh pega sudah burau maka dekat mapulo tona mana kadega misanga bu aga ya roba doangan naro malam malat demi bu ada apa ka asal angka anak-anak mabuntu-buntu loi baka pada di sekali tepungan yang kajam maja dah bedek mabuntu ya anak ipapen yang kalungu ya busan ya penaga ina magi na marodo pahaya anak ya rodo cilikanan namito tu akoro yel iko mana pada acara makwe tapa maka kaya tu do cilikanan mate na bantai. Iko mana acara makwe? Ebo. Engka dia jai jola. Iya tu do cilikanan na de itu na marigaga. Yelela duangi kutujunna sida pena do cilikanan na loki bicika ngejajito. Surah Al-Insyirah. Alam Nasrah. Dia itu pokoknya maloga tuh. Ya foto si ya roe na kanai la sa banta kacoci. Pak ni kesuramu mate. Teme nak ko tuh. Deu mata pa ko ling mate me pak macombok ko.
Iko batte meng aja mutu dayolo. Masih ka kote me mutemi mana ngi tahu Ibu ada apa ya aja baca benar. Bapak Ibu yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ibu iya tuh balik sempajang kaya nari pamanarang ina bitta waktu ni pameraja. Napa iya tuh balik tomatinulu emas sempajang. Ye metto matu kolo I valete na narate ni wattu ta valete resuri mondi ropong Allah taala aga ipakenga ki yaridi matinulu emas sampaja burak ipakenga ki apa wattunna tama malaikat Jibril kola na suruga ibarentana ko pung Allah taala malaikat Jibril tamal na suruga mala tonat-tonanga ya senge burak untuk dupe ale malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah sidia barakakan nato yaro burak yetona ibakengan kimatu idi yaro ummakna ki ale malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matinulu emas sampaja ibakenga toki matu lete matu narate wattu tari palete re jambata siratal mustaqim. Napa ya tu ba barakana sampajang ibegau ko boleh mate-mate taba rilalaki buruk pakutana pamulang marabbuka ni ga fuammu barakana ya sampaja tu ibegau malamma ribali makada Allahu Rabbi kung Allah taala fuaku makutane maduanna malaikat mana biuka ni ga nabimmu ya ceri cara-carana nabi tak beribadah cara-cara Nabi ta ampe-ampe Nabi ta ribadanna rubaton dan ribanca jirilenna tobaro malam ribali makada Muhammad sallallahu alaihi wasallam makutane matallunna malaikat imamuka niga imammu tau tolik bacengengi akorange na amalkan Al-Quran malam ribali makada Al-Quranul Karim makade malaikai atinrono pada tinrona botim parwewe muruntio mate mie iya. Padahal amate nga ngibahas mi mate. Nalama de cetan na pacar may mate. Cede ko si ibu. Ibu, makutane matalun na maleka imamuka. Niga imammu. Tau tolip bacengengi akorange na amalkan Al-Quran malamay ribali makada Al-Quranul Karim makade malekae atinrono pada tinrona botim parwewe muruntu yonro kami na malabir sesemu iya naritu illiyi alhamdulillah salama tapi tode enang kana sampajang ribatama rilalaki buru ibale supakitana mate si mie lo beto ya ya tu tode enang kana sampajang ibata marilalaki buru ibale supakitanna waring kalinganna papenadinna nitamana pada padanna deneng kana sampajar ricalla goranila foto materi lalaki buru nasabak napi si jakari salain nari pangantarana ibale sunna pakitan na paring kalingan na papenadinna gora nila foto materiawan nari buadana makadana ya Rabbi irji ila dunia pale suka kasih warili no puang melona emas sempajang melona emas puasa melona emas seke melona siama ama pada kurba tau te anak si salah salah mabali bola te anak todi cebak ibe tau nagalung te anak mesa ipala natana nadara lo nak le suka si na mapi de cepuang de ni gagalalan
Tong ke tepat na matapet to de ke tepat na de na matapet na de misa nang kanyoli to de ke tepat na to matapet e mioli ya ayyuhalladzina amanu sini na to matapet tau matinulo emas sampajam manasali suruga nasabak laleng nak dampengi dosa tak pung Allah Ta'ala yang itu sampai lima waktu inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ustaz mata toka biasa kan mabok jok kanik mas sampajang yem itu nama jago matengah kom mabok jok kamas sampajang me bunuh tu masalah contoh awak dia tu nawat di tol yang enggak reme ya tuan matato pamabok aja mo apa mage angka burak aja dia subuh tapi Allah walam wad dia ala motivasi angka lato asal subuh tepat waktu bang jaja lalu gamile lato eko bang na subuh ayalal pala de gagak kedo tendre mabata ni lato de gagak kedo wah nasele sila kon as-salatu khairum mina de si gagak kedo de gagak kedo lato bang pansana na kawaya si sana aga kajajiang tate apa ada aga alena batol yang kasih bawa fa masih pacung ke si sana tate aserele ya lato ejok ke bang ayala salah aja takada mapa mulai ya rumah tato mabo kome maga ibu-ibu anak muda turun mana tetia serele si lalu penuh saliwan nama sigi jadi dia itu pak nawat dia nggak reme itu pak tato si bapak mabo maka ada maga itu mabo tu aja pak maga asal agama na mau are turun dewa bonga asal agama na mau are turun tangan tu asal agama na mau are turun tangan maruk kate saliwong pui mang asu kowe aga mo ala batet ya serele masuni pui mang Allah wala te wadi ala motivasi aga mo ala batet ya serele maka deni lato tapak waktu kabako subuh ide gaga pada kajo jadi terpaksa ubalete waktu sampai subuh tatia serele Astagfirullah. Bu, tapi aja lalu ke bapak kero, aja lalu, aja. Iya tuh pak bang, Lisa suruga tuh. Maka ada manangka, pak bapak mula tamal na suruga nih gak Bilal. Lisa suruga itu pak bang. Pokoknya maki si buku togi masau togi cara anak bab pokoknya Lisa suruga itu aja melelei. Tak dan togi si buku napa nite na lanjukan pokoknya Lisa suruga itu asal pak bang Lisa suruga. Ngerang-ngerang jam betul melei ku pak bang. Ibu, alhamdulillah. Terakhir maka ustaz DJ kasih wala baca-baca sempajang. Maka dia andre guru tak pura na rampe yang penting angka ye 5 tegaro takab bere fatihah sahada salawat bere sallam itulah tujuan nanangka imam diangkat untuk diikuti bukan untuk dilawan yaitu si di idik mato makai imange idik mato palesoi madari gara-gara politik maga ni ko boleh to kere-kere na hu imang matangangi suju na lupa lalo bandre lo no maga contoh
Lo tamar malang angkato tu sampajan natarima apalan na bunga Allah Ta'ala angkato de. Pega bangsa na de natarima iya naritu sampajan mapito-pito mamaling-malingi. Lo tamar malang siang ngesomen. Nabala to ngaje. Angkato nga pak bayangka 20 talu rakalo lo witir 5 ba menit. Nabala to nga desa ga aba iya jero je jamae pada makana hajamu matang desa je na marigaga pende pa pangupu na tapi bakasing itu makninana atau rona tenako nabala to nga Allahu akbar sami Allahu liman hamida Allahu akbar capu si waye minus si Allahu akbar iya roli mondri lato manang to di makan mani ya roba lato imondri lato na ya makun re imondri makun re comok manang na masa ko makun re comok sila lo na to na mura buka masa kita siruba mina buka itu makun re sesa mega tuh soto ayat 2 mangkok. Contoh, pisang hijau telu. Mita jalan kota na sadoko lo masige mendema rigaya andre tu sambil yang kalinga pacara mah. Menu ni DHT 2 kaca. Menu si angsan na mande si rujak. Upupan na lebih 5 ruba na kolalan na babuai si kore-kore. Si kore-kore ni lebih 5 ruba sudah mengandung gas. Imam mabala makunre macomo imondri kama kompa mako jadi mengandung gas malemak si lele gas ya sange gas namo mucibi namo musogok maka aja mesu tatai mesu iye mucibi mapake maka de piu memang asal de mucibi tapi maka de buah nah tolo je beribadah mu bakira cara malapema makasih itu makni nana loki ko buka ki ajam gan rusui jolo pura fi matarawe bo alhamdulillah nah yena rawala si pare ngarange na sabang kamo pacarana le na pada idik manat we mamagi-magi pa di sengasi kalica pala tu kaki angkan pa baraka fungala talor di mana lebih-lebih pa untuk alena sendiri to mak bicarewe. Jadi jakama na bu maka daki maca bawa mi maca rame tu yase na yaitu acara mengebutannya untuk bangi di lebih-lebih pa untuk alena sendiri to mak bicarewe. Terima kasih atas segala perhatian. Tak dampoin ka akong kadaku tapa salah. Iare gagauku tidak sesuai dengan syariat. Tak dampeng ika maraja. Saya hanya berusaha fastabikul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Tak dampeng ika billahi bisabilil haq nun wal kalami wa ma yasturun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.